tuna hian Itanagar ra kan ome ka bike kan siltira kan hotel rang kan chuaka Itanagar fan kol kan tuma chuan kan hotel no sorry motor silna servicing center atang kan chuak chi a I hei kan thian pa ujala hi chungte ne a uncle oma thingpui lo in ulan tia kan vakal zuai nga thingpui kan in zuai nga nin site visit tur te kan zon ha langa chuan khang site visit tur an soi kha kan visit thok tu ka nga chuan enge momento tur souvenir ang ti lane ang chivel lane kan bazar sok bok don ani nagaw na tangkha kilometers an hi le pathum vel dik vel khop accurate khop mai Google Map han san hi le pani vel atia san hi le pathum awm vel thau ani vel che che ni Lushai Hills Winter Tour Kir mek ani kan thena hotel ani helmeting khum lem an khum lem lo hloma wa ju khum lo ve ngo chi po lo local people kan ni box ya hiu bike sil fai zo sia tlan pui nan chuan vui om ve eu chala uncle te in ani he at Itanagar and we are going to have tea here and we will be asking him place to visit and all. Then after this we will go from here to explore the city. Buddhist monastery, Buddhist temple, Itanagara. Arunachala ama saber ngai Itanagara ama saber tumi chuni ya ta chung angkal don. Kan han lo don ani. Mai ke dap tor hi lo bung dei me ya. Ta trong ni se thei ange mo chu no stopping an ti kha khata han
Tunah hian Buddhist temple lah angkal doon ni. We are at Buddhist temple, the oldest one in Itanagar. Buddhist temple. Monastery kan mereka. Hi amun mania. Hi temple masuk ke dalam satu ni ya. Suan hi amun mani. Suan tunah hian temple huna chungan chau me kan chau lona. Hi oldest in Itanagar ni. Kadu ba? Lu don chia ni. We are family. Yeah, it was 7. Roll it. I'm taking a video. One. Actually, it's doing like that. Yeah, it should be done like that. They're praying and then they're Praying and doing like that. This one is nice and it's big. Tawang ni. I'm prayer something. Buddhist temple lah kanom. Buddhist temple lah kanom. Cepat pakai pehok lang ya. Wow. What a nice kadu venue talaka. Wow, salo in postmac. FC po in postmac. Itanagar kanom mek. Center for Buddhist Culture Siddhartha Vihar Itanagar. Foundation stone laid by His Holiness the 14th Dalai Lama on 5th May 1983. 1983 foundation stone. Sakto ni here. So let's just keep our helmet here. Kanang ang kata hila pupup ro mi tahi klaro lak ve sak trin de cheu te kan kal tahi mak in post kera ngai la pa. From this side. Hey. I was telling Zoe that she was like, I just ordered, she ordered like a ton of that. Hey, temple hung lampang. Ahi. Ni kasilo. Remove your shoes. Pepitolo. Cool. I was born to fly. Stop. Ni aho. This side will go and we'll see and we'll go. Yeah, tiyan wall popular. Wall popular. Kual to. Hey. 서다한 100억 벨레가 아니요. 아이 in sầu đủ là chuan ngay đâu. Buddhist sâu. No man po mai. Buddhist sâu hun pui. Ki thua lo pathum. 100억 배로 된 벨라우사.
Please remove your shoes. Ain't yeah? Hey, remove that. Show me though. Hey. Hey, I don't love remove my shoes at the end. Thôi đâu tục. Đó không để chân về. Cái này bỏ ra đi nó cần lên cho nó bịt lại. Oh my god, the man. Oh. Control them. Keep rolling. How was it, Ujjwal? Yeah, it's good. Good, huh? Yeah, Great. it's very nice. It's very peaceful also. So, Nupui này hơi. Nupui tên bia. Biết đấy. Anh rất hiếm tất cả các sợi xuống. Phải xia. So chicken này cái tí số lại số. Okay, so lại số baptist việc in den rồi. Buddhist temple trong cái chuông này chị á, có sao lắm bằng ạ. Câu đó này. Kan chen na hotel kan thing le chia ni ase bazar lama kal dona thilinge motelein lampang sukat pan le ria
Itanagar có chu kan pang me ka ni Itanagar viewpoint kan meka Itanagar viewpoint hi Itanagar khopui ani so ina tu lampanin kan kal le do na original bullet club abc a member pakhat kai musa maya ai kan kong kan bo na vela min lo bua min lo ha lo ula mi nga I hei mi kal lam tu kan ya ka valam lo ka nga ka ron suwa ka kal pui cheu tia min kal puya chua sai na hi kan zinga dinner on a ve turing kan so ma hotel pa ngai tui ve deuh hleka nangman min chuai ro kan thia chumi lampan chuang kan le me kan ni fel khop mai Enfield motorcycle club hi khotin a hian khotin ti mela district hetiang Itanagar te go ti Nagaon anom ve zela an ni hi tianga in pu le nga mo hi chuan in tran pui ton hi kan she lo em a Luna po chu tiang chia chuan so atna sapera tlan so nia ni so ni min tran puya hei lar hotel pan dur na puna min shuai do na ni chu ve pon la zuat lat mai dariat le achan ve dariat le chan ve per to dor zong zong hei alain hong de veka chu ve theng in chu ve pon la zuar veka ni dar kwa hi aning khar hun tang puin ya dar kwa theng hi an market rules a ei thon thei hun ang deuh kha ni ya Mizoram angin zan curfew om lem lova Lushai Hills winter tour kan bang meka tuna hian Itanagar khopuya kan om meka ni Arunachal Pradesh khopui Itanagar kan om meka Lushai Hills motorcycle club winter tour hi LB Associates ten min sponsor an ni awanga winter tour hi nei thei kan ni an chunga po kan lom hle kan choi na tu mun kan theng ani mel